У якасці спікераў спецыялісты турыстычнай галіны. У праграме заняткі па маркетынгу, менеджменту, бяспецы кліентаў. Тое, што турпаток у вобласці расце, сведчыць статыстыка. У гасцініцах рэгіёна з пачатку года размясціліся 150 тысяч кліентаў, кожны трэці з якіх – замежнік. Гэта на 10% больш, чым у минулым годзе. У нас в области 87 мест размещения и общей вместимостью порядка 5000 мест. Этот процесс не остановлен, продолжается создание новых мест размещения. В настоящее время 21 предприятие готовится тоже к приему гостей, в том числе иностранных. 10 лістапада аб'ядноўваюцца две бязвізавыя зоны Брэст і Гродна. Арганізаваныя групы змогуць наведваць раёны на працягу 15 дзён. Гэта павінна станоўча паўплываць на турыстычны поток. Дарэчы, толькі з пачатку гэтага года бязвізавую зону Брэст наведалі звыш 25 тысяч гостей 66 краін свету. Все делать будем для того, чтобы этот поток увеличился, потому что у нас есть и что показать, и где разместить. И, в принципе, места размещения у нас готовы, они активно развиваются, активно участвуют во всех учебных процессах. И поэтому, в принципе, была и инициирована начало и этого проекта «Школа гостеприимства». И цікаўнасць да заняткаў у гэтай школе немалая. Самое главное – это улыбка, хорошее настроение для того, чтобы заряжать наших гостей таким же хорошим настроением. Создать комфорт и очень правильный сервис для гостей. Поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши гости к нам возвращались, приезжали новые гости. Проект «Школа гостинности» разлічаны на паўгады. Плануюцца заняткі ў Пінску і Баранавічах. Далей да проекту плануюць далучыць туроператараў і прадстаўнікоў грамадскага харчавання. Усё для таго, каб стварыць самыя утульныя умовы для гасцей. Евгения Мороз, Іграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».